hai dolo kaisa belekan chini ba sad news himano bad news hima tang hingke tini tharigo cabinet o meeting ungpuro futai civil supplies ni monti Susanto Chaudhary indirect direct no babe side khaje kuno dino phano tipalen no manglak tai kuno din phan tipalen hinai hida jaglak hinai nei jungje asuk din kedung maro moi salja salta tipalen rajagano tai tipra mortha BJP alliance ongkla tipralen no manano wasia wasala hin khagamani obrok bebang tai kubang lak ng diphan kubang lak direct no side kha Susanto Chaudhary kun din phan tipralen no jagya hinai nei bahikela tai tipralen manchina hino chini je CM EM je MLA tongnai rang chung jeprop bo pulia budo pusapro chung bong no chini bisas no nar thu brok tu no olo phanu suba thu chin dipa hano gaham ga telang thu chung bong no sabut khlai kusugo jepro MLA MP CM khlai hoka brok si thangnei BJP ni utung utung himte ke brok si rang masai nei boktor pai nei tai burani tai chin tipra hano gaham khaya ni tipra sarang bai gaham khaya ni brok pokoi thang bebang no buindo phantha salia chinni jini do phani CM EM je members tongnai brok si ke rang chawi sin tipra rong suklai saman he chai tong hanga tai buindo pha chan tai tam nang ba buindo te kan khaya nang ya chin do phasi jotes ta chuna suklunan bagai hinga norok ang oko saman no chai ra phan hinman norok nai tin Susanto Chaudhary tam saka norok ko video nai nai tam particularly that indigenous people, and there has been a tripartite agreement also at New Delhi. Despite that, two of your alliance partner are time and again raising the issue of separate states. So what is the stand of the BJP party on this? See, to be very honest and candid, let me tell you, BJP party as a whole does not believe in making Tripura a separate state. We believe in Ek Bharat, Akhanda Bharat. You believe in United Bharat. So this demand, the regional political parties, they have every right to raise their demands as per their constitutional provision also there to raise your demands. But dolog ang ubi nungman porang an bukha kasi opinion open an bukha opinion sanam sunok opono sabati khali khali no sadi angla bisas chini mohalas na simi kisa bisas khai khayo boni ngolo je kam khanya CM yebrong nang kun di pham bisas khaya bakla sudo baskang simi gam ko phunga he bha kawang nang opinion tam no comment kai sadan bukha leken bukha kaw ani kok sa phang man sai tong hin na khardi tai kaisa khobor kodang ta mung kha chini yang kha tipalen maya hai maya ra khini yang onek obo kok bang lai yang sajang sin tipra budak tam te wan chan do phani kubrin do phani borok wasi nai di ka tam onglai nei tongkha ka ngka nai nei dolo video hinge nukna dolo no video tam onglai abo sin tipra ka tam te bonse gam gri kha de tam nan bag si ongna nang sadi hekal ni onen kubrin do phani borok bai ol kha hani bete viral long la ya no gate borong live se sang no nung nai nai le wan sarag ni budi rok sin tipra sarag bai hai omoni nung 100 ni 1% 20 thing mate ni sin tipra ni budi rong nai to no saya bebang se je hame tong no bong no sa wan sar kubni borok si no na 6 mai khunung borok tam da jak ba hai de dolo inga dolo no video no ni tam sanam su comment khai sadi tai sin tipra len ma man kun de pham man no obhar nung tam bukhaw tam opinion phai obno comment khai sanan ta pongdi hinke dolok tinin bage asu nang sinai malay te katal video hambai